Karibu mwami Mungoyo kwanje, karibu mwami Mungoyo kwanje, karibu. Nyasaye nomulaya mera kanyero mukambi Stephen Hamati esanga adambi Nyasaye kwesi obuyangu mu kunyala kubora na kunawe likwala Nyasaye. Karibu mwamba kukasi mnokulo kiro kwetanga nefu alala. Papa mulira ya Yesu Kristo okusanga ne kufumia inyanga ino ne dishiteresha bulano li Nyasaye. So cherasi bungwata shokaluha nangata timba wasiondo ukose ogunzi obukiranga kulishinga lo inyanga ino. Mwame kupiro kulwa Yesu oruhulo langa na hulirisia. Mwame kukomba mbugi huwa lido linyoro kuyangu mbulamu bwagwe no mwame kurumishire kama Emmanuel ebikoere ulo rero busubi okuombo kwa mioyo y'abantu ba Nyasaye ospe abahulisinya nibakulola nakireri western nyota mbuli kwa liyo litremu mwame kusaya mbotsiro kukosia mutimoni mutimoni siabandi bukakireri icho moriro byuswa bwene ulira leso kafwe basi chingerere nango mukambi kina orasi eshibinga igano. Karibu nyanga ino obunyali wa Nyasaye nobulayo kumanya mbu Nyasaye no kubolanga Nyasaye no obunyali lakini hano bulayo okuwenga mwikuwa lirie kulole mbu kubolanga Nyasaye anyala toto anyala nokubola Nyasaye anyala kubinanga anyalo khola shina kunyanga kuwenga ku mwikuwa Nyasaye mbu likumanyisia mbu Nyasaye anyalo khola ebindu fana biriena chikaireto mundu kubola mbu fulani anyalo khola shindu tawe nobulayo kumanya mbu anyalo khola shina na arena emipaka chechi ulanga nalo mundu na mundu shingasie edinende mipaka shiroshe anyalo khola shiroshe ndala anyalo khola tawe nenali Nyasaye au mipaka chiosi tawe ne kaloma kuwa manji sana chenyelo kama la costa lakini ndahekomba mbu kuchaka kubola mbu kunyali wa Nyasaye mbu amahuwa ka Nyasaye anyalo khola na kale na kuchakire mba Ibrania 7 Abaibrania 7 olunyali lwa 25 Abaibrania 7 olunyali lwa 25 kandi niko akachiranga anyala oba onia elala abo abastanga ahambi kunyasaye kululwe kulwa oba abezanga omwoyo obushya nobushya okubasaye Nyasaye anyalo khola shina Bible bolambu niko akachira anyala oba onirielala abo abastanga ahembi kunyasaye kululwe okuba abezanga omwoyo obushya nobushya okubasaye Tihole kuranga liya kunyalo kulolano niliwambu Nyasaye anomba Yesu Kristo anyala okuhuo niria elala efwe bastanga aembi kuye anyala okuhuo niria elala akaminanga chahuonia mana ibe nusu tawe chahuonia mushereshtitita ahuoniria elala completely. He is able to save us completely. Anyalo okununulira elala. Shichira shina yatemwa mubiri shinga ifo kutemungwa. Yanyo kaneti mbita. Yanyaga na shingalo ifo kunyakananga. Kachira amanye shingalo mwana omunda uranga. Nekulwa amanyiri siye obulemu bwekwe. Bible bolesha kulindo mkuhani oula uranga obtuno bafoku uranga ta. Buyesi yatunwa shingala fweso utunungwa. Kosa kakubiranga mo shingo omukuhani wokuoni yaifwe. Yabirra kakubiranga mo kachire abe unyala okuo nirielala. Nyasaye anyala khola shina. Nyasaye anyala okuo nirielala. Yesu Kristo anyala okuo nirielala. Esa indi abanda banji baritango huonibwa. Nomba papara mbuneo nibwa mane bindu bidinendeke kweli. Aundi ndalinda mera sana, aundi ndainjira mbindu ebyabantu bayenga munjira te kawaida. Ne babola bane Steve ya harulari na mahwakano, ya halehari na malua, ya halehari no bwiri, ya halehari na amahwaka yanala ko bulianga ne do bwifi ya halehari unono mwifisugu uro mundu wa Nyasaye. Bible bolanga mu Nyasaye anyalo okuhuo no kosirielala, anyalo okuo nirielala, anyalo
sia mushindisho la para ngonya lohurula motawe chikira shina amatsaika Yesu Kristo kasi yango bibosi Bible balanga ni kubola chikulindo bono nita kuikati aveni ne obwati elishi buli mwifota lakini ni kuyama ebyonono befu imberi wa Nyasaye katanika haba bifwana biriena omundu wa Nyasaye onyala kubane ndo busubiri onyala kubane nde hakikisho mbu Nyasaye anyala okuoniria elala aonirinje elala abefi aonirinje elala abelasi aonirinje elala kata abachayo nenda abantu abamanyi habano ulwa bano na nete na manyonyiko mujela bano na aberi bano na abantu bamanyi kashimanye lokaluha nata omundu wa Nyasaye Yesu Nyasaye anyala okuoniria elala amatsaika Yesu kasi yango bibosi bosi abola mwene mbu itse kuborane nenyu itse kusangirane nenyu alala mshabu cha Isaiah abola nikatani kabo obumibu enywe bwa hanyashinge bendera ndalabusiya mbaba lafu shinge pamba ndalabusiya mbaba lafu shinge shitamba ya shino kulwa shina kulwa amatsaika Yesu Kristo kaonirinje elala obunyali bwo musalaba buonirinje elala Yesu Kristo mwana wa Nyasaye siafa kumsalaba bu ahuoni enusu tawe ahuono kosirinje elala ahununulira elala shaholange kasi enusuta shaholange kasi 3/4 ta shaholange kasi audi 90% tawe aholange kasi eri kamilifu aholange kasi eri obulamba Nyasaye alindo bunyali umundu wa Nyasaye olario huoni bwata umundu wa Nyasaye olabolane si daho lobononi obwabirestero shibwabirestero eshiomba matsaika Yesu ta shibwabirestero eshiomba obunyali bwo musalabata tsingufuti omusalaba nito tsingufu etinunulanga abantu nibo mukamani ka Nyasaye akarerango buonia no buonia bone shibule nusu tawe ahuoni rinjelala ahuere sinja eshifurushi ahuere sinja omuzigo kuno kwa wobuonia okuli mebindu bindu byosi obunyali bwa Nyasaye buhuono kosiria elala chale hanga khoshindu shindi tawe ali no bunyali bwo kuonira elala olariata ola huoni bwa obole busende njira mukari mutsimbi ndawo nona sana mbuchenya lokuonira bwa elala tawe onyalo kurusirwa melala umundu wa Nyasaye olaria huoni bwa tawe nenikaba waoni bwa olaria no kana kanena obulambu nesilano ne manye ne nale ne ntinye kweli mahuwa ko buonia Yesu shaholange kasi nusu ta umundu wa Nyasaye Yesu shaholange kasi yale nale kheyindita Bible bolanga mbu okuba kachira anyala obao nirielala abo bosi abastanga hembe kunyasaye no staembe kunyasaye Yesu Kristo ahuoniriela no staembe kunyasaye kana nikaba no maya nubo kwali bufana buriena kana nikaba ndetsimbi tsinza kanyushinga bendera ala husiyobo mulafu shichira shina aonirinja elala nechira nawo nirielala nishina mbu okuba abetanga homuoyo obushya nobushya okuba saira Yesu Kristo ahuonirinja elala nehandi abetsangao uhakikisha mbu obuonia bwa yahuoniri elala bulindungwa abetsangao okusahira ali muhono musata kwa Nyasaye sefwe ebisebya bulano katalongo olanga nao Yesu Kristo huyabo abaonibwa huyabo abasuta aembe kunyasaye Yesu akusahiranga no mukwani wepo usinjira muhono musata owehala muhono musata kwa Nyasaye sefwe bu akusahire buhulindwe akusahire buhuleho kutibatawa akusahire buhulakaluha mbono nita akusahiranga mbu kutiriro kwa muituli lya makondi keke mundu wa Nyasaye so hoiro huria kana nkaba wao nibwe liwikiriwe kana nkaba wao nibwe omwesi mulaka kwa hawa ola setana ala huendi omoyo ahubore mbonyalo kalu hawa lingita nenikata nkaba wao nibwa khale so la ryambo maya nibwa metere shalo sha metere maya nibwa metere ahundi nengoreno shinokoreta ahuoni rijela khanda akusahiranga nabola nabora papa linone likondi lyani urashinga bolanga mu Yohana 17 Yohana 17:15 lenyango uro mundu wa Nyasaye omanyembu Yesu ahuonirinje elala Nyasaye ahuonirinje elala khanda ahulindanga mboni aba yahuonia cyane lokuonia khanda ahuleketa ibanira asara ifongo kuye ahuoninja khanda kusinjisia ulira Yohana 17:15 Chisaya mbu obarusi emshalota nembu obalinde kumubiuyo ulira Chisaya mbu obarusi emshalota nembu obalinde kumubyoyo shibalibe eshalota shinga isye olwanda laliwe eshalota obaule mubwatoto obwo lihuwa lyo nilyo obwatoto mundu wa Nyasaye Bible ibolanga mbu Yesu
Saya ngambo rusibo mshalo ta. Lakini mbu kata ni huli mshalo mo khube preserved khulindwe bo mubi ala khutira kota. Inyanga ya ndaoni bwa nditulranga kabisa. Ndapara sana. Lona lina hasairwa ndakaoni bwa. Ndarula mkanisa nenzitsanga ngo ndachenda nganembola Nyasaye kata eko wahanzirire. Chichira nemenye ndiye na mshalo muno toto ndakaoni bwa ndenye ngenda bwene licho muri moyo kwanje no khola mahuwa malai. Chinda hekomba hande ngaluha mahuwa mabibi bikandali mwana. Eshalo shino neshibibi. Eshalo shino shinama kandi ndemwe kandi ndakaluha inyuma no. Bwa khabubi eshira Bible ibolanga omundu nakaluha inyuma. Amashetani lishetani rula mundu lititango khaba kandi saba amabi okuyombalio dalinda manya dalinda ura mahuwa yakope nemanyire bu backsliding is very dangerous bu okaluha inyuma no kubi muno dasaya nerula mkanisa nyanga iyo nenjenda nembola Nyasaye embere oni bwetendi manaunzire efwe chichira nemenye ndiye na mshalo sho bibu eto lamo nemenye ndiye na ndabalina babibi ndabanda babibi bahwa horenge nabamahuwa mabibi ni lolo baadaye umundu wa Nyasaye yasomera olubasolwa Yohana 17:15 ulio kusomera ngalo mbu shisaya mbo barusi ya mshalota bulo ni Mungu wa Nyasaye sha hurusi ya mshalota sichira olinende mulimo ko hoero hole ulo ni Mungu wa Nyasaye sha horanga rapcha mara moja ta abolambu shesaya mbo barusi ya mshalota lakini ura nembu obalinde kumubi uyo mundu wa Nyasaye Yesu Kristo lwa huonija ahulindanga ahuono kosirinjelala khanda khusairanga bu olarula mshalo tawe lakini obemwe nenoli mu umubi olalindwa khubukibo mubi chahurusi ata alahulinda Yesu akusairanga mundu wa Nyasaye katesa inaporanga Nyasaye abandu abo katandi bali mushalo sha corruption ilimo katandi bali mushalo sha obwilasi bwabere ekawaida katandi bali mushalo sha obwiri ndo obwimwa bwashiramu Nyasaye omundu wanje uyo mulindi omundu wanje uyo yamenya abantu bakholanga makhwa keshifwabi yamenya natia nenda abantu abala batinyu muno abalosi abenamire fwanani lakini omulinde mundu wa Nyasaye anyala okhuonirela khanda anyala okhulinda mubuonia obaya khuoniamu chahuinia mshalota akhusairanga mbukulindwe akhusairanga mbukube no mulembe akhusairanga mbukutinye kata muhali tsindinyu emanyire shalo shirima marecho khamanji nekira chene kubora mudekomba eoni bwetendi nefwa inyanga ilonda hu so that ndala nyolo buyangu kandi bo kuinteract nenda abantu bandi mbindu bya kwalingi mota lakini Nyasaye no mwisi ko mundu wa Nyasaye amahuwa kanone ko bwa tieri amahuwa mbu ala hulinda amahuwa mbu shahurusi ya mshalo lakini ahulinda nendo mubiulia no bwatoto inyanga ino kulokose ba Nyasaye ohule saino enyalo kushudia nende tuone mbole mtoto Yesu akusaira toto shahurusi ya mshalota lakini akulindanga nendo mubi bora kusita embi kuye udra Yuda 24 Yuda Jude 24 kubolanga mundu wa Nyasaye kubolanga hu obunyali bwa Nyasaye anyalokhola shina kubolanga Nyasaye anyalokhuonirielala khanda akulinde mubuonia obwaya khulanga mu udra Yuda Jude ne chapter tandala yonyene unyalwa 24 udra Khoblan oluyali nobuhulundu nobunyali nendo buruchi bibe uoyo ounyala urahandi obunyali bwa Nyasaye ounyala ohumulinda muleshe ohwisikirala ounyala okulinda kuleho ohwisikirala he can keep us from falling anyala okulinda olusungu lbolanga anyala okulinda kuleho kwa umukristo Yesu eshindu shaenderanga ni dalakwata umukristo Yesu eshindu shaenderanga buli nabuka buli nabukana ndabantu batianga nabo nendabaya nabo yekombanga nasaya mokwe Nyasaye uninde mboni abuno bwananga uninde mubulungi bwananga mo shinyo kwisikiralata shinyo kukwata na Nyasaye kandi nalinde guarantee ya huwesia abolambu huyo ounyalo okulinda ouyo ounyalo okulinda bukuleshe okwisikirala kulinenda yakikisho kulinenda assurance mbu aliyo ounyalo kulinda aliyo ounyalo kwakisha shekwisikirala ta mundu wa Nyasaye sino kaluhe mbononi shichirambu Nyasaye hayiko kulinda
yarao mikakati kyosi yarao mbinu kyosi etyo kuhakikisha mbu olindwa chichira china okusi bwa yarunga kulokuonia nobukongo muno sanye lokuonia mahanda kulahuleta Nyasaye hakolange kasi ifana iriota nechirambu ahoni rinjela kandi Yesu Kristo mwana wa Nyasaye akusairanga botinye bakubolera kandi muyona 17:15 bushasaya anga kurude mushalota lakini asaya anga bunyasaye akulinde bu omubi ala kutira kotawe Yuda 24 na ibolanga bu anyalo kulinda kurecho kuisichirala anyalo kulinda kuleho kukwa mundu wa Nyasaye nuwao ni bwa embia kata nuwao ni bwa khale olariambu nokwetao aline ndo bunyali obokulinda oleho kwistirala alindo bunyali bokulinda kata nkaba wao niwe mukoloba itinye siriro kusubira Nyasaye olaura kabantu bakuboranga emanyira abantu bali nende bima nwaho ni baba kubira lekana kulole Steve yekati njata fulani yekati hata na kulle miezi 2 kibirre nala kaluhe malota no kumanya toto no muone miezi 2 kiwa e babola kwa kwesi miezi 4 Nyasaye na kukonya ni cyahawa e babola hana kulle kabo mwaka na kuwe nashinjire mbusubiri bwasinjire mu nashiro kaluha mbufumu bwa yachama nashiro kaluha mbwila asiba yela asinjia nashiro kaluha khaba mpango wa kando mbu amrungire reni na kulole mundu wa Nyasaye na kuonya noeti babasi akulindanga akwere sinjo bukosi abose ndo bunyali bosi obo kusinjira tiri pakolole iduho shinga loiriba chichira china ya kuonya yarunge garama buyoni kwe ne kulwa yarunge garama buyoni kwe chanya lokula hulata ala hutira bu oleshe okwistirala ala kulinda boleshe okukwa uraka Paulo na yabolanga Timotheo wa 2 sura ya 1 Bolanga bunyasaye alindo bunyali obokuonire lala obokulinda oleko kwa nendo kwakisha mbu mubusubiri bwa subira olesira lata ulira 12 ya Timotheo wa 2 neni kwa kachira ni salisi bwendio Paulo bolanga esalisi bungwa enyahananga toto obuonia changamoto zirimo chukunyalo kuikata chikarisa mbere nende ubushi wonyene tawe kata Yesu mwene mu Yohana 16 amakumi katarunde hataro ababora bana banje emanyire mushalo mulanyola manyahano lakini muitinyie sikira sienda ule shalo ya kuhakikishira mbutoto changamoto zirio Paulo aborari neniko akachira nisali sibwendio toto sali sibungwa kata hande barua ya Paulo yaandika ya 2 ya Timotheo yaandika nala embo kumadranwa yaandika nala embo kuirwa abolendi tote salranga mumboe mara haji mukhupwe poko mara haji mutimbumbu yakati tyo munyanza mara haji muhonga inzala mara haji abola esan sibwa endio udrashingala bola nebutswa nikwakachira esali sibwa endio lakini shamarra ya otamundu wa Nyasaye abola saranga lakini urra nebutswa Shifimbo murweta, I'm not ashamed. Shifimbo murwechire saranga kuloma kwa keinjili. Shifimbo murwechira abantu banyekanga ndibabola yakata katinja nende buoni ashina bana mapesa kauma bana unomana ni bwali nabo na kulole isali sibungwa ne shifimbo murweta kata nibabola kata nesara kuloma kwa keinjili shifimbo murweta kuloshi na shifimbo murwe abola okube manyire okuba emanyire emumanyire omwenoyo owesubire emanyire omwenoyo owesubire bunyasaye wesubire emanyire chefimbo murweta esadranga abantu banza hanga abantu banjayanga abantu bambolanga kwamahuwa lakini chefimbo murweta sichira emanyire omwenoyo owa esubire ndisikanga mbu anyala okulinde sienesho esya yamberesya okulinda okula hunduhe induho iliyo Paulo abolambu emanyire wanda subira nendindo kulamba endindo obusubiri mbu iye alahola jina esyenesho anyala okulinda esyenesho esya yamberesya okulinda translation ndivo langambu anyalo kulinda shesi senda mweresya paka hunduho ene anyalo kulinda moyo kwanje okwanda mweresya anyalo kulinda bulambu wanje okwanda mweresya londa onibwa anyalo kuninda mbukachire induho ni ulo mundu wa Nyasaye embene ishiri mundu subiri obwatoto setana akutishanga mara hanji no shiro kuonibwa akubiro la onibwa tawo na okaluhe nyuma
eshalo shiri mama kwa matinyu esa no holo winjilisti no boraba nduo ni bwana vira se shinya lokati Nyasaye shinyo ikati ata eshiro muononi eshirinde tamati nyingi shinyo kati Nyasaye afadhali lone mbenda hakofula afadhali lone mbenda umwene de manya mundu wa Nyasaye no bujanja bwa shetani obo wakishambo otiriro kwairisho kuoni bwa kuhu kachire otie jehana chikira Abakorinto ba 2:6 ibolangabu inyanga yo buonya ni nyanga ino inyanga yo buonya ni nyanga ino lakini omusuku aho boranga esa ino shiriko oshirombuha amahaba bakashira manji esa ino shirombuha oshirokola ho kabantu bakola manji onwingira buonya mapema olaumo kusinjira omundu wa Nyasaye no pay Paulo abolambu esie chifimbo mrweta esalira lakini emanyire wanda eresia obulambu wanje emanyire alalinda okula hunduko yene mundu wa Nyasaye nikabo shiro kuoni kwatawo ino niyo nyanga yo kuoni abubu ole ya mashetani kubora mbuno ni bwe nyanga indita no mashetani kubora mbu yoro mundo mpisana imero iyo ne video kolanga shonyelo kurula mo munjira iraisi tawe mbuno holo riena mbuno tia handi no kaluka inyuma no nyakane Nyasaye totoshi yenyango kaluka inyuma lakini yara o mikakati kyose nendo kosi ya bosi bo khoero kubana nabo kachira kulini abantu bose bolanga Nyasaye ni abalinda okuhula ni abala esaino mbuoni abwabwe kata nikaba ni inyanga ndala nomba ne liwiki nomba no mwezi mula nomba kata bandi baoni bwa 1940 ne bashioni bwe paka nyanga ino obukosi abulala ibwo obunyali bulala obwabalinda okuhula abaoniribwa paka nyanga ino kata sisi nendi mu obukosi abwa Nyasaye ni bulala bwene ibwo shubuli obwa ukanita necha shohoero kuri kuoni bwa bolembu ndala kati ya Nyasaye mana kanenga lokho enyuma shikalika ryota onyalo subira uyo omweno oyo oyeresi obulambu bwo no mwisikwa okubulinda okula induho yene Paulo abolambu shefimbo murweta emanyire wanda subira emanyire chanyelo hunda hulata emanyire endi mahona akobulun emanyire chenyelo okulla mahono kana urahandika Yesu yabola mu Yohana 10 John 10 Yohana 10 kandi Yesu yabola makwa malala akachiroma nyimbo ahoniringelala khanda kulindanga kasanga sio moyo kwanje mno sana John 10 Yohana 10 ochako nyalwa 29 khenja kreshira nana udra 27 amakondi kanje kaulirango moyo kwanje so manyire kuli abo bwairo kwa Nyasaye ula makondi akanyasaye Yesu yabola mutimbusi siribo muhono muhasi chatimbusi timanyinja abantu balali abauliri kuikwala Nyasaye lakini fukula makondi kucherasi wanenda makondi akala yanzo buchafuta akakata nikakwasi ke hura simbuka kiro buchafu buti amakondi kula makondi ko bwairo uwe nekira kubolambu omwami no mwai wanje yayanga makondi kaure amakondi kanje kaurango moyo kwanje nasi engamanyire nako kanonda aho kamanyire sauti yanje kandi kanonda ngaho kandi engaeresi obulamu bw'omumeri kata chikalitiba ho tawe uro mundu wa Nyasaye Yesu abola amakondi keke akamanye sauti iye akamulonda ngaho chikalitiba ho tawe kao niribwelala ketera muituli riri elala chali kala hulata kaurekan chikalitiba hota kata wa ablao ounyalo karemula muhono kwanje nobody can snatch them from my hands mundu wa Nyasaye kachiromba nyembu nikahaba waone bwa oli muhono msiro owawe wa Yesu bulambubwo ali nendo bunyali bwo kulinda muno mbu awmao omwiki awmao unyalo okurimula kamina ngo kunula nethingu okurimula ko eBible bolanga Yesu mwena abolambu efwe amakondi keke awmao unyalo kumurimula amunuleta chanyala chunyalo kunulwa kula mahono kanyasaye chunyalo kunulwa kula muhono kwa Yesu Kristo tawe ahuoni rielala na kulinda muituli rieneno au mao katanalo mwifi ufanauri au mao katanali shetani ufanauri au mao unyalo kurimula kula mahono ke kuola shina mundu wa Nyasaye ikabo ni bwa
omanye oli mukhono komundu wamanyi chonyelo kurimula khula mukhono kete nenkabo kuoni bwa tawe na undo betanga noria bane neo nibwa nakakaluka nyumano neo nibwa nakafimbwa Nyasaye omurweno chonyelo fimbwa Nyasaye omurweta bora usta aembi kuye abola nuitsa cho aumaunya lo kurimula okhurula mukhono kweta aline ndo bunyali kumundu wa Nyasaye aline ndo bunyali bwo kulinda olili kondi elyobukusi olili kondi lya maana buloeta mubwairo bwe oloeta mwituliririe shanya lokulahula orimulwe tawe kachirotinye kachirotiro musubira kachirotiro kumwisikanga chichira ye wa musubira no mwisikwa obulambo wa mweresia byose byo aramma hono keke alakalinda kachira witinye kachira obeno mulembe mwekuko kachira omanye muswawo ni bwatambu no kaluke nyuma ta okula hunduho ene Paula kubole bukuline nde hakikisho bo eshawa mweresia alalinda obulambo wefwe buli mahono keke shala hula ta ola makondi akombwairo bugwe mbwairo bugwe muno akulindanga nenda mani kosi nendo chesi wos bu au maunya lo khurimula okulula mukhono kweta handi witulre ala mukhono kwanya mukhono omuluji nombo mukhono musatsa kwanya saifefu akhusairanga bukachire kulatibata mundu wa Nyasaye alina obunyali Yesu alina obunyali tenyange kurebelile haundolia wao ni bwana no ritanga omenyanga nendo buri no bola bane ishalo shabiya bane ne khaka ndirizukana nenga luke mahua akandali mo handino nomba wao ni bwata nilikwali kunyasija sana niliwambu leo ni bwata asingiredie aundoliao we chaya we rambracket yokubala sishindilioni bwata shichira shina oengange shichiro shoatya mutimbi kata nende kabandu bakubolanga ho no bola baye esie shinya latale katembe ndio esauti ya Nyasaye kuiwe nyangai ibolanga mbu Nyasaye anyalo kuoniria lana biuma ebima uma obono ni bwahola obwa mataika Yesu Kristo kala nyelo khusiyata yarekomba usaye nawe halala kachironi kwe Bible bola mbu nyanga ino no uresa uti ya Nyasaye ola tinyo moyo kota shetani yenyango tinyo moyo kuko otie jana otinyo moyo kuko kachire ole okhusia licho moli Nyasaye yenya bobe mshalo mundu wa Nyasaye kenyo manye chikuoni bungwa tambu na kutie muikulu tawe oni bungwa kachire kumenyo obulambo wa Nyasaye nyanga mshalo kuno obwito okurero obwito lubo mulembe nendo busangali kachire kata ni khurulambulambuno ni khurulamu bola toto Nyasaye wakholo bulai nunonga mane nemenya sinyaga tandamenya licho moli okuonibwa siriza lyo kutya mwikulu nendo okuepuka jana mtawe no kusia licho moli Nyasaye abwene okulwa esababu yo banolo mulamu noli ono shiro kuonibwa tawe dakekomba kusaenda musukala kubira mbu ola tema Nyasaye tawe onyaloka luka inyumano fiba maya abantu bafimbija Nyasaye omurwe abanda banji babaoni bungwa araka kule mnyaha nonomba shinane bakaluka inyuma yesu no kaluka inyuma ta chichira tsimba basi Nyasaye ndo mkozi wa Nyasaye bwera ahulanganga bolo mwami Yesu ndi amendo mwono obunyali bubwo wa mataika Yesu Kristo nendo bomusalaba ndikomba kutiye mbulambwaji ekujisia moyo kwanje nende mbulambwaji obo mwami nendo mwonya engana shetani kuchakanyanga ine sendi wa Yesu olio Yesu kunzi ama uninde embeli kondi mbwairo bubwo bumwami aumeo Yesu nyalo kuri mulukula makonoko uninde uzitusendero uwo ulira Yesu Kristo saire niyo nibwa amen.